Шалава вғытрада туллин дүлемелі, официалы марышлесіне де чагармала. Кодада үттейдіва правительство шурдынжы ертіне ларура сүтсе явреш. Чуваш Республикин патшалық іш инспекциян жен пілдернедіріх, Чуваш бройлері предприятия шинзене вғытра жүкші дүлемінрен 2 миллион деньги яғын парыма керзігайна. Предприятиян халхи ертюжи шалыва парзадатма ұқша деньги пықса хварныне галать. Парыма агау ехінче түлезет атма шандаржы. Халі суд акжы вая кересі гдеші. Патшалық іш инспекциян же шалу енжен парымлы организациязен шау жұтырақ панкруда дұхма қадырленегензен реестрі бұр. Халі еунда шерімбілі предприятия Візем сага жырытла на шалубати вештермень. Паром в Адриге миллион тенге житня. Чуваш Республикин патшалық іш инспекциян ертюжи Алексей Метелкин пілдернедіріх, кожал кырлач наразу ехізенже, шырулды жин пулужу ицабына. Тереслевді дымезем тишкерневе, вадырзагыр жинна пулушма майгильня. Эшпеди вештерегензем 1 миллион тенгетла парым түлесет атна. Прокуратура тереслеве гыщын эш законне поснажын, должнышри ширымулды шинна, юридиция забадинжи вон вижи жинна, тада вижи усламжа администратила майба явапты тарна.